going to cut it somewhere here, Vamos a hacer un pequeño corte ahí. like this, and I make it 3, which is this one, this position, yeah? Esa sería esta posición, más o menos. We started this way, so it's been different. 1, 2, 3, and then I coming down here. Y irá hacia all by abajo. free hand, Todo a mano. not measure it. A mano alzada, no va a haber nada de medida. Okay, we start with the low speed. Empezaremos a una velocidad pues muy pequeña. Stick the roughing out in my body Para hacer el desbaste and moving only my body. y moviendo simplemente su cuerpo, no mueve las manos. Nothing else, only my body. Solo el cuerpo. I keep my left hand here Mantengo la mano izquierda Support it. aguantando, to be stable, not inside, outside. Just stay in there, one position. quieta, no de afuera hacia adentro. So in this case, Así, en we este don't have caso, a cut. nunca tendréis un corte. Because if we go inside, outside, we have a cut. El problema Like de dentro hacia afuera es que So- podéis hacer corte. That finger support Este dedo lo aguanta and stay in the tool in one position. Okay, I go a little bit closer. Vale, voy a acercarme un poco más. Don't forget the tool to be the end of the tool always be close to the toe rest. No se olviden de que el borde de la herramienta tiene que estar cerca del apoyo. the control is not so easy if we are far away from the toe rest. El control no es tan fácil si la punta está muy As lejos del close we apoyo. are with the edge of the tool on toe rest, more easy to control. Es más fácil si el final está cerca del apoyo. I raise up a little bit the speed. Voy a aumentar un poco la Put out a little velocidad. Now we have the back. If you're working with wood like this, which the back is coming off very easy, Si trabajáis con madera en la que la corteza salga tan fácilmente como esta, don't forget always to wear mask. Okay? no os olvidéis de llevar máscara cuando le saquéis la corteza. Very important. Es muy importante. Okay, I checking out here, and I can see one crack there, Estoy viendo que tiene por lo menos una grieta aquí, another one crack here. otra grieta aquí. Eventually, you don't see this crack if the back it's around on the wood. Lamentablemente no vemos esas grietas cuando When la we clean corteza up, está. then we can see the back. Entonces le quitáis la corteza y veis realmente. So I think I'm going to use this part
as the base, as, Voy a as the usar bottom of the esta vase. parte como And this el looks fondo, clean to me. Better clean y anyway. como aquí parece que está mejor, I use as the top. lo voy a usar como la parte de arriba. Straight up a little bit. Use a round skewer chisel. The speed I'm working now is 1,370, 380. La velocidad a la que estoy trabajando ahora mismo es sobre 1370 aproximadamente. Okay, this is going to be my spigot. Este va a ser un poco la parte de dentro. Thank you. I give it a little shape now. Le voy dando una cierta forma ahora. Okay, this is a basic shape. Vale, esta sería la forma básica. I'm going to take it off. Voy a sacar la parte fija, la pieza, And put it this way. y ponerlo de esta manera.
As you see, I make it a little bit more conic inside, Como so we veis, can hold it better with the chalk. Estoy haciendo un poco la figura cónica para que se enganche mejor. I give a mark with a pencil from there to there. Lo he marcado con el lápiz. Where I put it? I put it inside there, the small. Okay, there and there. Hago dos pequeñas marcas. I'm going to hit it in the center here a little bit, so I can straight up. Voy a dar un pequeño golpe ahí para enderezarlo un poco. A little bit more. Too much. So I go back. Le he dado demasiado fuerte, así que le doy otro poquito del otro lado. Sometimes it's moving as you screw here, it's moving. A veces al apretar se mueve un poco So la I pieza, just check a little bit more. así que mejor comprobarlo de nuevo. Okay, I leave there and then I go Vale, lo dejo por ahora ahí straight up a little bit more. y voy a enderezarlo un poco más. Maybe I come back to the shape and give a little bit more round here. Le voy a dar un poco más de curvatura en el lado, en este lado. I use my spindle gouge. Estoy usando la gubia de eje. As you see, I can do it with one hand Como podéis ver, casi lo puedo hacer con una mano, because the bevel touch the wood. porque el biselado Keep toca it la in the same madera position all the time, en la misma posición todo el rato and the tool doesn't go anywhere. y la Just herramienta go no straight se to the mueve. center. Nice and clean, the smooth cut. Ha quedado una superficie limpia y suave. Just give a little bit more shape here. Voy a darle un poco más de forma aquí. Again,
I still touch the bevel in the wood. And I'm moving the tool around, Lo que hago es just outside. mover la herramienta ahora Keep it there and I use it de forma curva, slowly, slowly, the same pero muy time. lentamente. I'm moving like this. First, De varias maneras puedes hacer el agujero. we can have a chalk here, Podemos tener With a aquí un drill. agarrador con un taladro, coming close, acercarse, use the tail stalk, usar lo que es la go manivela inside with a e ir drill, and we agujereando. make the hole down the bottom. Y hacéis el agujero. Another way to make the hole Otra manera de hacer el agujero is to have a drill, a long drill. es coger simplemente I have it in my workshop. el taladro, que lo tendría en su taller, no aquí, A long drill with a handle. un gran taladro largo. So I can make, first of all, a little bit, Lo que haces es make a little space for the drill. haces un pequeñito espacio hueco para el taladro. Slowly, slowly, with the spindle gouge. Muy lentamente con la gubia. I make space to go in the center. Y ya le haces drill. el hueco para que el taladro vaya por el centro. So I can keep the tool rest somewhere here. I have a handle this way, so I can hold it like this. Yo lo agarro de esta manera, And I can el push mango. it slowly, slowly, coming out, Pujas clean up and lentamente. go back and doing the drilling. Empujas hole. limpias hasta que perforas. Sometimes if it's so long, A veces si es muy largo el hueco, I go halfway, voy hasta la mitad, hollowing. I agujereando. still have the center there. Aún tengo el guía dentro. So when I hollow in all this here, Lo aguanto I have ahí, empty place, so I don't have a stock con with lo the drill cual no me queda enganchado el taladro. here. So I can go easy inside and Es continue mucho más fácil pushing with my drill to go el down the empuje. bottom. So I can make it 2 times. Es decir, The drilling. en 2 veces, taladro en 2 veces. Now here I'm going to use the spindle gouge as a drill. Ahora voy a usar la gubia como taladro, porque no tengo el taladro. I use the spindle gouge Uso la gubia de eje. Of course, I have vibration now because it's long piece. Por supuesto I'm que va far a away from the vibrar, chalk. porque So, es una pieza because larga, it's long distance, we have a vibration. con lo cual es normal que vibre. And I use the left side of the gouge. Lo que uso es el lado izquierdo de la gubia. Go inside and pull it out slowly, slowly. Small cut. Empujando hacia adentro con cortes muy pequeños. I cannot put much pressure here now. No puedo apoyar mucho, ¿eh? No puedo ejercer mucha presión. As you see, if I put it more pressure, we start to have Y vibration. si cargo más, empieza a vibrar. So I just use very, very gentle the tool. Gestos muy sutiles, muy suaves. Try to go a little bit closer. Me acerco un poco más.
Nice music, I like it. I have to tell you, most of my time in my shop, I play Spanish music. I like very much Spanish music. Debo confesar que cuando trabajo en mi taller escucho música española principalmente. Some famous, of course, Julio Iglesias was my favorite when I was very young. Cuando era joven, Julio Iglesias era mi favorito. I like guitar very much, so I like to listen Spanish music with guitar. Me encanta la guitarra, con lo cual la música española con guitarra me encanta. And sometimes I have customers in my shop and they come inside because of the music. Y a veces tengo pues visitantes que vienen al taller y que hay gente que dice que vienen solo por la música. Of course I play Greek music also, but I don't stay only in Greek music. I play all different kind of music. But many days I play Spanish music. Muchas veces toco no solamente española, música de otros I países. don't make compliment, I'm honest. Y lo digo honestamente, no es un cumplido que me hago. Okay. Slowly, slowly we go there. Vale, lentamente vamos llegando ahí. If I go a little bit inside, I can go a little bit more faster. Si pudiera ir un poco más hacia el borde, podría ir más rápido. Again, we go against the grain. Vamos And en that's contra de la very, very veta. difficult. Y eso es muy difícil. If the wood was small, I don't have this big problem with vibration. Si la pieza fuera más pequeña, no tendría este problema de la vibración. I leave thick here. I leave thick Lo dejo grueso aquí, more than 1 centimeter más de 1 centímetro. because when we carving, Porque cuando make cortemos, we want to leave some thickness here, tenemos que dejar un cierto grosor ahí. and of course we want to go as much we go inside. Queremos This ir lo carve, lo más profundo you can posible. see more. You can see more. The Para que, carve. para que sea más visible el dibujo. I try with the most thicker here. Voy a probar con la gubia más ancha ahora. So this one doesn't give me very much vibration now. Esta no me va a vibrar tanto, seguro.
This is my own scraper. Esta herramienta And my own tool. la he diseñado yo mismo, Designed myself. Usually people working like this. especialmente para trabajar en esta The posición. scraper on top. I prefer the scraper upside down Aunque yo prefiero de boca abajo, because the stress starts from there. porque la fuerza empieza Instead, ahí. if you use it on top, the stress starts from there and you have more twisty. So this Y lo que way va a is hacer es better for girarte la me. pieza, con lo cual en esta posición evitas ese giro de la pieza. Again, 9 o'clock is a horizontal position. Las of 9 the sería, scraper. las 9 sería la posición I go a little bit horizontal. down between 9 and 8 o'clock. Lo que voy a hacer es inclinarlo This ligeramente. is the position for the scraper. I working. Esa sería la posición ideal para la gubia de corte. I can also use it as a drill, my scraper. También Just puedo push it- usar el taladro a Push modo it de inside a little bit. corte. And then go from the left side. lado a lado, I cut a little bit. Pushing a little bit more. empujando un the poquito left más side. lentamente hacia el lado izquierdo. A little bit more push. Empujo un poco más. Thank you. I think I'm going to leave a little bit more, not so thick, smaller. Puede dejarlo un poquito más grueso. Just show you the moving I do inside. It's like this, Mostraros el movimiento que hago dentro. okay? Es de esta manera. Touch the wood and come inside, outside, inside, Toco la outside. madera y desde dentro hacia afuera.
Of course, it's more easy if we have the hole in the center, in the middle. Obviamente es más fácil si tuviéramos el So we can agujero en el go, centro, we en la can go to the mitad. side of the hole, Y vamos de just un pull lado it del out a little agujero, bit. elevándolo un poco. I'm not going to hollow in all. No voy a agujerearlo todo. I just go about there, so I need to have a little space for the Llegaré carving. hasta ahí más o menos. I working from there. When I'm in the center, I use straight all this, and then when I'm in the side here, I use from there to there. Para dar el último trozo que me falta, iré desde ahí hasta el final. Ese lado de la herramienta. Now I just go left from the center to the left, Ahora iré desde el centro hacia la izquierda. and then pull it out a little bit and clean up. Empujarlo hacia afuera. Again, a little bit Otra vez. against the grain and left. Against the grain and left. Del centro a la izquierda otra vez. I give a little sanding. Le voy a dar un poco de lijas. Before we start doing the carving, Antes de empezar el vaciado, we have to con la hollow it talla. all the way down to the bottom. hay que vaciarlo hasta el final. Antes de empezar con la talla. As I tell you before, I'm not going all the way because it takes all night. Pero no voy a hacerlo porque nos llevaría So, I stop there. toda la noche. Con lo About- cual pararé aquí. And we need to go down and find the right thickness all the way down here. Tenemos Sometime que maybe we encontrar can el go back espesor and ideal doing en a este little lado. bit. We can leave it a little bit here, thicker, from here to there. We can go back a little bit and play a Podemos little bit more. volver y jugar con el espesor, But the sanding should finish in pero el lijado debería when the acabar wood aquí. is all the way around. And we can go back a little bit with the stick, sandpaper, and Podemos sanding enganchar the un poco de bottom. papel a la gubia y lijar por dentro, pero It takes very much time to hollow in all this. lleva If it demasiado was cross hacer grain, el it vaciado would de be toda la very easy pieza. for me. Very easy. I should have finished it now with the cross grain. But to go against the grain, Debería acabar en lo que es el cruce de la veta. it's very difficult, as you know. So, I'm just continue the design. Así que sigo con lo que es el proceso de diseño.
First of all, I want to know which position I'm going to work to avoid the carving. Para hacer lo que es la talla, Sometimes, we have to go above from the carving, but you can put super glue, a veces fill it up, podemos and it's continue. pegar un poco lo que es esa grieta y continuar. So I just make a mark there. Pero bueno, voy a marcarlo ahí. This is my microplane rasp. Ese es mi raspador grande, el tamaño grande. I can make it 4 or 5 of this. Puedo hacer Yeah. 3 o 4 hendiduras. Approximately I'm doing the size of my rasp, so I can. Lo que hago es Give the shape. tomar la medida de mi raspador. I'm leaving 3 now here. Voy a dejar 3. Okay. Just go with the 3 eyes in the center of these 2 Quiero lines. ver si coincide un poco con el centro. We give a mark here, Lo marco aquí, 1 there, mark, uno aquí, and then we go the other way. aquí en otra dirección, I will make like this. más o menos de esta manera. Now I give 1 mark there, Dejo otra marca aquí también. 1, 2, 3 steps. 1, 1, 2 y 3 3. steps. Now I'm ready to start carving. Ahora estoy preparado You para can lo do que it- es la talla. You can do it with a saw. You can Podéis cut it with hacerlo a con saw una like sierra. this or like this. Dando los dos I'm going to lados. do it with a disc Lo que voy a hacer to es finish darle it quickly. con el disco porque acabo mucho antes. Carbide teeth. They last for a talla. long, long time. You are here before. Si no As habéis I tell estado you, aquí antes, It's nice tool, nice machine. es una muy buena herramienta, It's a little bit dangerous. pero un poco I peligrosa. tried holding and start. So if you have this tool, in particular when you have the disc, be careful. Tener cuidado cuando tenéis la herramienta en la mano, sobre todo si tiene el disco puesto. You can touch and you can start very easy. Solamente con tocarla podéis accionarla.
As you see from here, it's very simple design, very simple shape. Es un diseño bastante simple. Few carving, Un it poco changes de completely the talla shape. y se transforma totalmente. Okay, I give a little bit more shape now with the other. Voy a darle un poco más de forma Yo- todavía. Let's try use a little bit the two rasps Voy a usar un poquito dos raspadores to give more shape here. para darle un poquito más de forma aquí.
Yes, it's okay. No, I don't need it, but anyway. Okay, I want to give a little shape with a round microplane rasp here. Con el raspador grande le voy a dar un poquito de forma ahora. I prefer to make this design with wood which is close grain. Prefiero hacer este diseño If you con have una a- pieza que tenga la veta muy junta. If you have a wood with open grain, Si tenéis una pieza con sometimes it cut it tips like. la like veta this. muy amplia, pues So it's better to do it with compact, close grain es mejor que la pieza sea más compacta, más dura. wood. And the olive oil is the best one. Y para eso la madera de olivo es la mejor. Also, it's very easy to find in Crete. Plenty, 8 million olive tree in the island. Muy fácil de encontrar en Creta. Hay 8 millones de olivos en toda la isla. Okay. A bit more shape here. Maybe we come back later on. Now I put my finger here, Voy a poner mi dedo aquí, supported the apoyando round rasp el raspador. to start it. ¿Qué es lo que me va a parar? Make a little space here, and then all the time free eyes. Todo Don't el measure. rato a mano alzada, no he medido nada. The only marking is there because I want to, when I go straight, I want to this curve, Esta curva I just use this moving. lo que hago es Of the usar rasp. este movimiento para So dibujar. that moving give me the curve. Y este movimiento me da el dibujo realmente. Now if I want to make wider, Si lo quisiera hacer más ancho, first I go straight. So when I go straight, I have the shape of the rasp. lo que hago es
ponerlo recto y ya me Ok. da lo que es el ancho del Now if I want raspador. to make wider, I just twist a little bit. Si the lo rasp. quiero hacer aún más When I'm ancho, lo que working- hago es torcerlo de un lado para otro. So that gives me Eso more me da space más amplitud. on the left and the right, and on the right and the left side. En la derecha y a la izquierda, en ambos So lados. I can make wider, Así lo hago más ancho. and I can make approximately the same thickness here. Y de hecho puedo hacer las siguientes hendiduras con el mismo ancho. Again, a little bit twisty the rasp, Ahora lo que hago es torcerlo un poco so I can cut it there and behind there. Go straight. Open a little channel. How I explain? Yeah. I can go both the sides. I can go this way. puedo ir desde un lado, I can go the other way like this. de este lado, You see the thickness now, how important is it here? podéis ver lo que es el grosor de la hendidura. You see, I'm not using now the rasp straight. I use it a little bit twisty. Podéis ver que no lo estoy usando en una posición So I recta, can cut and I go more close to the edges. lo estoy curvando, con lo cual me permite acercarme mucho al borde. Check the thickness. Don't forget sometimes to check it. We can see it. Compruebo el grosor antes de seguir. Okay. Next one. El siguiente. Just look at here. See the moving. Desde esta To be posición straight. puedes ver Nice, moviéndolo smooth si está recto o no.
try to go a little bit with the disc. Le voy a dar un poco con el disco también. Not very easy. Best way to do is to use it the rasp. You have better control. Lo mejor de la herramienta es el raspador manual. Es el que más control te da. When I go this way, it stops to come the tips outside here. But if I go like this, it comes more. If I go this Como way, es el final de la hendidura, it's clean up. mejor queda limpio el final. Y así le puedo dar de afuera hacia adentro. Okay, now go the next one. El siguiente ahora.
Fusta, they don't have it here, but you can buy and send it to you. They have it in their own shop. No lo tienen aquí, pero lo puedes ordenar y te lo mandan. Send you by post. Microplane. Make photo if you have a camera on your phone. Okay. Okay, thank you. As you see, the first one, Como podéis ver, it's up there, and the la third primera one's there. está aquí arriba y la tercera mucho más abajo. I'm more close down here to the base, Estoy más cerca de la parte de la base del jarrón, so I can go straight con lo cual puedo seguir recto Now- hasta abajo, here. It's more easy for me to keep the straight line. porque es más bello para mí hacerlo así recto y más fácil. So as you see, nice smooth shape Una forma suave, over bonita. there. Maybe a little bit more here. And then I go to the next. Y ahora voy al del medio. So this line now is supported Esta línea to ahora keep the shape
lo que me hace es dar un poco el guía de cómo será el de arriba. On the right position, eh? Okay. Okay, the third one. Ahora por el tercero. Uf. We can start it with 120 or 100. The number of some paper. El lijado lo empezamos con la lija de 100. To give smooth shape now and sanding. Para darle un cierto toque suave. Okay, I think it's better to stop it now. Creo que es mejor parar Because ahora. The basic work, what you need to know about it. Lo básico que debéis saber para it's this hacerlo one. es esto. The last work here. Okay, I don't hollow in all. I can go back and do the Podría rest of the hollowing. hacer el resto del vaciado, pero And all the time as I hollow in, I check the thickness cada here. vez que intento vaciar, compruebo antes el espesor. Since I hollow in, I can go back with the sandpaper
Al mismo And doing tiempo the- que hago el vaciado, I lo use que the hago fine es sandpaper seguir lijando. to make nice and smooth. I can go back sometime here if I have any mistake, Si veo que hay algún any- error o algo, any puedo volver a scratch. lijar. any scratch from the wood, Alguna from the pequeña tool, grieta o irregularidad, from the rasp. I can go back and doing a little sanding. puedo volver y lijar de nuevo. Okay, make it nice and smooth. 120, 150, 120, 150, 320, 400, 320, 600. 400, 600, I think ir 600 to be subiendo así okay. a la hora del lijado. Now, we have finished the sanding. Ahora We que hemos fin- acabado we el finished the lijado, coloring first. hemos acabado el vaciado, We finished the sanding, and we can polish it inside. podemos pulir por dentro. Now, it's difficult to sanding inside by hand. Es difícil So- hacerlo a mano. What I do in my workshop, Lo que hago en mi I have a taller, stick, and I use a little tengo paper una from especie the como de kitchen palo con on the papel end of the stick. envuelto, long stick long like this. un palo más o menos largo de ese This part of tamaño. the stick, I Lo put envuelvo con el kitchen papel de paper or lijado, not, and then masking tape, all masking tape round. con cinta adhesivo todo So I can go alrededor, back with my sandpaper con lo cual and put some masking tape pongo round here. cinta So you adhesiva hold it like alrededor, this. lo I can agarra bend de it esta manera, this way. Go close with my toe rest, acerco el soporte okay? And then I can go inside. y puedo I start 100, acceder 120 and give the con sanding. alijas de 100, 120, But first of all, you need to smooth as much you can pero primero suavizarlo lo máximo posible with a scraper or with con any el other tool. raspador o con cualquier otra herramienta. So you come back with the sandpaper, and every time you're sanding, De esta manera take podéis it out, volver turn, and hacia continue atrás like this. y So you can continuar. make nice and smooth, Con lo cual queda con un acabado suave, smooth inside. suave dentro. Finishing that, you can put varnish. Una vez acabado, lo que haces Finishing es completely with barnizado wax, anything what you want. o to cera polish o it lo que inside. queráis poner. And then you take it out. Lo sacamos a continuación. You can stick here a little long piece. Podéis agarrar depends how deep it's enganchar going, una this pieza one. larga, Make something soft. The end of the hacer algo que Of sea your de una textura más o menos suave al final. and if it's possible to be the same Y si es or posible, close thickness here, que sea del mismo diámetro, because it's supported and we don't have this de manera que lo aguante y que no haya vibración. heat, this vibration. Coming with the tailstock Vendría sujetado así, and doing the concave. haciendo un poco la forma Coil it cóncava. and doing the concave. Leave a space here, Dejar un small poco de space, espacio ahí and you can take it off and cut it off and sanding. y podéis dejarlo y cortarlo. Here, I'm going to show you Ahora- in my other one. As you see here, Como podéis ver, it's round. es curvo. I use the rasp to give Uso the el shape. raspador para darle esa forma curva, Also here, también en la parte interior. all the way around. Todo el You can see recorrido, it from there to there. de aquí a allí, It looks much nicer. queda mucho mejor. So it's nice piece, very, very, very personal design. Es un diseño muy personal. My inspiration, my ideas, I get it from many different things, from glass, from pottery, from other people's La work, inspiración que tengo pues es un poco la cerámica, el cristal, from the nature, también de la naturaleza, from the bottom of the sea. del You fondo can see beautiful marino. shapes. Se the pueden bottom of the ver sea. cosas muy bonitas. Yes, I think all the woodturners
they inspired from all this. We Muchas inspired from all cosas te these pueden things. inspirar para estos diseños. Anyway, this is my, I call it souvlaki. You know, souvlaki, kas kebab. Kas kebab. Souvlaki is a meat on the stick. This is a Greek souvlaki, you know. You don't know. Greek souvlaki is on the bow stick, grill cooking, and you put it. You have a kind of bread round. So you put like kind of bread. You cook it on the grill. Le nombra con una palabra griega que es un tipo de pan muy conocido en Grecia. Anyway, the shape as we move in that, we close this, Vale, con una forma and with que al souvlaki, cerrarlo potatoes and tomatoes inside, looks like souvlaki. se le ponen cosas dentro a ese trozo de pan y queda un diseño más o menos parecido. That's what we call it souvlaki. Anyway, Y se llama souvlaki. I think when finishing that piece, it looks very nice. Una vez acabado, el diseño es muy bonito. Mrs. and gentlemen, thank you very much for staying and watching me. Thank you very much.